بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم. O Allah Zülcelal ve İkram ko Kur'ani Sura Bakara šelu ofta vardešu i eftato ayeti vakerala menge. O tumen so pakjana ko Allahi. O tumen so sijen muslimajna. Ženinen tumen formirinen familija jer orom he mirovni formirinena jek bračno zajednica kote adavajtano temeli životoskoro. Adaleske i porodica so osnovinelape orom he mirovni adava isile baro značenje ko životo manušeske. Adava znači nela pravilo, propis Allahe skoro. O Allah Zilcelali vel Ikram muklamenge te ženinamen te stvorina maksemen, čaven. O Allah Đelešanuhu tano adava jek sova kerala me halali kerava samo ako ženingentumen šerijatsko hem adava šerijatsko venčanje znači nala elhamdulillahi rabbil alemin kaj o Allah Đelešanuhu subhanallah ve ta'ala tumen caritan.